Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba agiye guha cyangwa se akaba agiye gutanga ipeti rya Suryetona ku basirikare basaga igihumbi basoje amasomo ya gisirikare mu mashuri agiye atandukanye, by'umwihariko mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda riherereye igako hariya mu karere ka Bugesera. By'umwihariko murumva ko ari ibintu byiza cyane, n'abasirikare bagera ku gihumbi bagiye kuzamurwa mu mapeti, by'umwihariko ku ipeti rya Suryetona. Benshi umubare munini muri bo uko bigaragara bize mu ishuri rikuru ry'u Rwanda rya gisirikare rya Gako, ariko saba gusa hari n'abandi bize hanze y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero muri abo basirikare bagiye guhabwa ipeti harimo kandi n'umuhererezi wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, witwa Brian Kagame. Uyu nguyu akaba yarasoje amasomo ya gisirikare mu Kuboza mu mwaka wa 2024 mu ishuri rya gisirikare ryitwa Sandhurst Military Academy hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Abasirikare rero bagiye gusoza amasomo barimo abize muri kaminuza y'u Rwanda mu ishuri rya Gako. Abangaba bakaba bagera ku basirikare 987 ndetse n'abandi basirikare bagiye guhabwa ipeti rya Suryetona bagera kuri 42 bagiye biga mu bihugu by'amahanga bigiye bitandukanye, aho bize mu mashami agiye atandukanye, harimo abize amasomo agiye atandukanye ku kuyobora ingabo, ubuzima, kubungabunga amahoro, ububanyi n'amahanga ndetse n'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bize mu bihugu by'amahanga bigiye bitandukanye, by'umwihariko n'umuhererezi wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wize mu ishuri rya gisirikare ryo mu gihugu cy'Ubwongereza. By'umwihariko rero ngabo ni abasirikare bagera ku gihumbi bagiye guhabwa ipeti rya Suryetona. Mwibutsa ko wowe niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel nimba utakora subscribe, reba hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngenditsira umuhumuza mbaye ikaze mujye kugira ngo turebere hamwe urutonde rw'abasirikare bagiye guhabwa amapeti, by'umwihariko rero harimo n'umuhererezi wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Muri abangaba bagiye gusoza rero barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Uganda, Sudan, Central Africa. Abangaba rero kaba barimo abize imyaka igera kuri 4 ndetse kandi ngo harimo n'abari basanzwe ari abasirikare bakoze iyi kosi mu gihe kingana n'umwaka umwe. By'umwihariko rero Brian Kagame uyu nguyu rero n'umuhererezi wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba asanze mu gisirikare cy'u Rwanda abarimo mukuru we Ian Kagame. Uyu nguyu rero akaba kuri ubu ngubu akaba abarizwa mu ngabo mu mutwe urinda abayobozi bakuru b'igihugu. By'umwihariko rero murumva ko ari ibintu byiza cyane, abasirikare b'u Rwanda bagiye kuzamurwa mu ntera, aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye gutanga ipeti ku basirikare barimo na Brian Kagame. Uyu nguyu rero akaba ari umuhererezi wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. By'umwihariko rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba agiye gutanga ipeti rya Suryetona ku basirikare basaga igihumbi nk'uko twababwiye. Abangaba rero bakaba basoje amasomo agiye atandukanye ya gisirikare mu mashuri agiye atandukanye, by'umwihariko ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda riherereye igako hariya. Nk'uko twababwiye rero muri abo basirikare bagiye guhabwa ipeti harimo kandi n'umuhererezi wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame witwa Brian Kagame. Uyu nguyu akaba yarasoje amasomo ya gisirikare mu Kuboza mu mwaka wa 2024 mu ishuri rya gisirikare mu gihugu cy'Ubwongereza ryitwa Sandhurst Military Academy mu gihugu hariya cy'Ubwongereza. Ngo twebabwiye rero abasirikare bagiye gusoza amasomo barimo abize muri kaminuza y'u Rwanda mu ishuri rya Gako. Abangaba bakaba bagera ku basirikare 987 ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagera kuri 42 bagiye biga mu bihugu by'amahanga bigiye bitandukanye mu mashami agiye atandukanye arimo kuyobora ingabo, ubuzima, kubungabunga amahoro, ububanyi n'amahanga, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. By'umwihariko kandi twanababwiye ko muri abangaba bagiye gusoza barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Murumva ko ntago ari abanyarwanda gusa, harimo n'abanyamahanga baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Uganda, Tanzania, Central Africa. Abangaba rero bakaba barimo abize imyaka 4 ndetse kandi harimo n'abandi bari basanzwe ari abasirikare bakoze ikosi mu gihe kingana n'umwaka umwe. Brian Kagame rero akaba asanze mu gisirikare cy'u Rwanda abarimo mukuru we Ian Kagame. Uyu nguyu kuri ubu ngubu akaba abarizwa mu ngabo mu mutwe urinda abayobozi bakuru b'igihugu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkwibutsa ko nimba rwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel nimba utakora subscribe, rero hasi ukandi subscribe ndetse kandi bikukanda ukazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngendetsira umuhumuza andi makuru agezweho mu kanya.